Lochani noke Mamdulu Kona. Okay, can you unmute yourself? Can you mute yourself, ma'am? Hello, Neti Ukona. Okay, that's fine. Lochani noke ngiyathokoza ukuthi nibe khona. Cabanga bonyana nje sekusikhathi ukuthi singathoma. Ibizo lami ngingumate uMaduma kwaMkwena. Ozoba i-program director njenganje. Ngilapha University of Pretoria. Umsebenzi wami nje ukuthi ezami ukudirector nje i-program njengoba nabachwile. I-topic esizokhuluma ngayo namhlanje indaba ya le esilethelwe ngibo bantu bakwa Puku Children's Literature Foundation. Le ethi singawathuthukisa njani ilimi lethu khulukhulu kwezemitlolo zabantwana. Le kuthiwa promoting and preserving our indigenous languages based on children's literature. Uthi ituthuko ngelimi lesiNdebele singakwenza njani lokho? Njengoba mhlambe ke siyazi simaNdebele bonyana kuba khona ama challenges amanengi sinemraro eminingi ngendaba yelimi lesikhethu. Into nje lapha kwaPuku abayifunako ukuthi sibonisane ukuthi mhlambe singathuthukisa njani zemitlolo zabantwana ngendaba zemtlolo zembhuku no kanjani. Kodwa ngaphambi kokuthi ngingene lapho mhlambe singathoma ukuthi sisi-introduce njengoba nabetha si-introduce mina ngokwami mhlambe ngingavumela noma ngubani azisho bonyana ungubani ubuyaphi wenza ini then ke sithathe from lapho. Thokoze Baba Mkwena. Igama lami nginguWilliam Wizo ngwakwaJiyana waziwa ngoMavuba. Ngimfundisi wesindebele ne-teaching methodology e-University of Mpumalanga enzinze khona ngeSiyabuswa campus ethu ngokuzele ise Nelspruit eMbombela. Begodu ke kelinye ihlangothi ngusolimi othwasiswe ngemfanelo nofana ngokwefanelo ngisebenza ngelimi begodu ke ngiyasithanda isiNdebele begodu ke netshisakalo yokuthuthuka nokuthuthukisa kwesiNdebele emahlangothini wonke. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza Baba uWilliam Jiyana. Ikhono lakho lapha namhlanje kuPuku Children's Literature Foundation lizosisiza kakhulu embandreni. Siyakwamukela ngiyathokoza. Ngingabawa uMr Bhuti Jiyane unomzane asitshele bonyana yena ungubani ubuyaphi wenzani. Ngiyazwakala. Uyezwakala baba kwakhuluma. Umengi Bhuti Jiyana iye nami ngimfundisi esikolweni isomkhahlekwa high school ngeSiyabuswa ngifundisa lona ilimi lesiNdebeleli kanti begudu ngakwelinye ihlangothi ke ngilunga le board yelimi eSouth Africa iNLB. Ngithokoze. Siyathokoza baba uJiyana nambala namhlanje siphethe inkutane ukuba khona kwakho kuzokusiza ihlangano le namkha ifoundation le yakwaPuku namhlanje njengabantu abanekareko yokuthuthukisa amalimi akhona eSouth Africa nokufaka kanye isiNdebele njengoba isiNdebele naso kungelinye lamalimi asemthethweni eSouth Africa. Siyathokoza baba uJiyana mbandreni. Ngizokubawa uMr January Mthimunye nomaziya nomngoma naye khakazibike bonyana ungubani mhlambe ngithi nomaziya nomngoma mhlambe awasinomaziya nomngoma mhlambe uzakutshela bonyana yena ungubani. Ngiyathokoza Maduma. Lokhuluma ko iye nguJanuary Zinyo ngokwamthimunye isibongo nginomaziyana kudzwamari lekomo
ngiyami ngumfundisi welimi lesiNdebele esikoleni sazwa ukuthi makhosana esinzinze ngemacherini. Ngiliyo lelunga ke le-NLB ngomunye onekareko yelimi lesiNdebele. Ngiyathokoza. Siyanomngoma baba, siyathokoza kakhulu kwamambala bonyana ube nathi namhlanje sikwazi ukubonisana, sikwazi ukuthuthukisa ilimi lesiNdebele njengoba bese ngishilo bonyana sikhamba nenkakaramba ezivela kwa-NLB namhlanje. Hayi kusho ukuthi into yakwaPuku iza kuvuthwa. Nangudade lapha uma Evelyn Ncedi. Locha dade. Mr. William, Mr. Giana, ungakwazi umhlolela i-chat lapho mhlambe ukuthi mhlambe umbuzo ukuthi ngoba manje njengoba ngishare la njengoba nasi lapha ke bakwethu akusi mhlangano namkha ke ngithi umhlangano one program njengoba nabachwile la sizobonisana ngendaba le yokuthi sithuthukisa njani zemitlolo zabantwana khulukhulu ituthuko ngabantwana besikolo especially i-foundation namkha abantwana abancane laba baku childhood development ngezemitlolo. Njengoba i-topic yabo beyithi promoting and preserving our indigenous languages, singawathuthukisa njani amalimi besiwabulunge khulukhulu la especially la kusiNdebele ngoba la sihlangene nje sikhuluma ngesiNdebele. Nokuthi what is the value of children's literature nama storytelling in the preservation and promotion of our indigenous languages. Njengathi thina njengabatloli publishers mhlambe lekhethu uyatlola incwadi singapublisha njani incwadi lezo ngelimi lesiNdebele. Abotishera bangathuthukisa njani zemitlolo ebantwaneni ababafundisako. Nokunye nje khulukhulu lapho sithuthukisa khona ilimi lesiNdebele. Ngingazi bonyana mhlambe ukhona ongajoba nakhe waveza uMr Giane ukuthi ukhona bathumele uMr William ukuthi present kodwa singase sicoce nje sesibona ukuthi mhlambe singapresenta sithini ke ngendaba yokuthi ilimi lekhethu leli silithatha silibeka kuliphi izinga si-investa njani in our culture in terms of reading ne-early childhood development nokuthi how can we achieve that as well khulukhulu ku-children's literature njenge-Puku Children's Literature Foundation. Sithokoze bomkwena ngihlele i-presentation ngesihloko engicabanga bonyana ke naso siyakhambelana begodu sizosiza ukuthi ke si-contextualize begodu ke sikhone ukuthola kuhle ukuthi indaba le isuka kuphi begodu ke nokuchecha ekutheni ukuthi ke indlela izinge singazisebenzisa zokuthuthukisa kokuba khona kwemitlolo yabantwana khulukhulu enkolweni nokufundiswa kwabantwana ngelimi labo lokubelethwa kuqhatheke kangani ngoba ngeliziphi indlela mhlambe esingazithatha. Ngazi noma ngivumela sihlalo bonyana ke ngithome nge-presentation yami bese silinge mhlambe uthole ke uma uNtuli naye akwazi ukungena kuba kwanga unesitshijilo semthumela umlayezo akayifundi. Sihlalo ngingathoma thokoza sihlalo isikhathi sakho ongiphe sona. Angithome ngilochise isichaba sonke samaNdebele nalabo abangasiwo amaNdebele abanekareko yokuthuthukiswa kwelimi lesiNdebele abasibukeleko nje ku-webinar yethu njengoba sazi bonyana i-webinar yethu i-live ku-Facebook. Siyabawa bonyana ke memani nabanye bakwazi ukuthola ilwazi bangene ku-webinar yethu sikwazi bonyana ke sabelane ngelwazi leli esiliphetheko sikwazi ukuragela phambili
siqinisekise ukuthi ke ilimi lesiNdebele liyathuthukiswa kiyo yonke imikhakha esinayo begodu ke mina ke isihloko engisilungiseleleko mayelana ke netuthuko yokuthuthukiswa komntwana ngokusebenzisa ilimi lakhe lokubelethwa ngitsheje ihlangothi lani lokuthwasiswa kwabotitjhere ekufundiseni isiNdebele efundweni esisekelo ngitsheje khulukhulu ehlangothini lokuthi ngikuphi okwenziwako gadesi ke begodu nehlaziyo nemithelela yemigomo ekhona njengoba ke pheze ke sitsheja nehlangothi lama policies imigomo ekhona ekutheni ukuthi kuvumelekile na bonyana ke umntwana afundiswe ngelimi lakhe kuvumelekile na bonyana umntwana afunde incwadi nofana afunde imitlolo ehlukahlukeneko ayitlolwe ngelimi lakhe lokubelethwa ulimi lesiNdebele begodu ke njengoba ke sitsheje the practices policy and the policy implementation sizokutsheja sihlazi kancane ke nemigomo leyo eqalelele leli hlangothi lani ke lokuthuthukiswa kwani kokufundwa nokufundiswa kwelimi lesiNdebele i-presentation yami bakwethu ke ngizokulinga nangabanyana ngethule ngemizuzwana mhlambe elikhomba kuya ke li10 njengoba ke sinikelwe ngizokuchecha umlando nokuthuthukiswa kwamalimi efundweni ephakemeko nomgomo wokusetshenziswa kwamalimi emazikweni wefundo ephezulu bese ke nebambiswano nokufundiswa kwecurriculum emalimini weAfrika khulukhulu ehlangothini ke lamaziko aphezulu aphakemeko nensetshenziswa zokufundisa so nande sikhulume ngakho lokho learning teaching and support materials begodwa ke sizokuchecha nemphakamiso engizicabanga bona zingasebenza ekutheni ukuthi ke lokho esikuzelela kufezekiseke nofana kwenziwe indaba mlonyeni ke bakwethu ke indaba yokusebenzisa ilimi lokubelethwa ekufundiseni abotitjhere ema-university kuba yini ngithome ehlangothini lokufundiswa abotitjhere ema-university ukuthi ke abotitjhere abasenkolweni abafundisa abantwana ilimi lesiNdebele bathwasiswa kuphi bathwasiswa ema-university ngalokho ke kuqakathekile bona sithome ngokuchecha ukuthi kwenziwani ema-university begodu ke kwenziwa njani lokho okwenziwa ema-university ngemva kweminyaka ema-27 sathola ikululeko kusesenesitshijilo esikhulu ke ngokufundiswa kwabotitjhere ema-university ngokusebenzisa okwakho ukusebenzisa amalimi we-African languages abotitjhere ke nabafundi abasathwaselwa ukufundisa banemibono ehlukahlukene ngokusebenziswa kwelimi le-Afrika lokubelethwa ukubathuthukisa njengabotitjhere sitsheje ihlangothi lokuthi ke abafundi abasathwaselwa ke ukuba botitjhere ema-university fanele bafundiswe ilimi lesiNdebele abazolisebenzisa ukwenzani ukufundisa abantwana enkolweni begodwa ke sitsheje nehlangothi lekuthini abafundi laba ke kufanele nabo ukuthi bafundiswe ezinye imfundo bafundiswe ngelimi lesiNdebele lokhu ngikucheje ngehlangothini khulukhulu lani ngehlangothini lemigomo ebekweko mnyango i-DHET begodwa nemigomo ebekweko mnyango i-DBE engizokhuluma ngayo ke kikuphi ke kulesifundo esinaso namhlanje akhe sitsheje mhlawumbe umlando nokuthuthukiswa kwamalimi efundweni ephakemeko sitsheje nomthetho sisekelo boyena ke isiNdebele usibekaphi isiNdebele silimi langokomthetho ke ekufanele lisetshenziswe begodwa ke kulimi ke ekufanele ke lisetshenziswe ehlangothini lezefundo kulimi ekufanele lisetshenziswe ke emkhakheni eminye ngokugunyazwa umthetho sisekelo ngamagama i-Constitution ye-Republic yeSouth Africa namanye amalimi njengayo ke ilimi lamathwayo i-sign language nayo ke seyinalo ilungelo lokuthi ingasetshenziswa ku-official communication isiNdebele sathi ngokufundiswa ngokomthetho enkolweni ezikhethwe ngomnyaka 1985
begodu ke sathoma ukufundwa kuhle kuhle kwaNdebele College of Education ngeminyaka abo 1990s. Ukusuka lapho ke safundiswa ke begodu sathuthukiswa ngokungeneleleko eUniversity of Pretoria ngomnyaka 1997. Imisebenzi yemfundiswa zonke ezazibandakanya ekufakeni isiNdebele efundweni ephakemeko iyakokozelelwa bebenje sicheche inike sicheche abobaba abodokotela PP Sikhosana sicheche ke abobaba ke abamachika sicheche ke nezinye imfundiswa aboma abodokotela Malobola Ndlovu nezinye imfundiswa eziqinisekisile ukuthi ke isiNdebele singene kwi higher education ngombana ke siyazi ukuthi ke ngaphandle kokuthi sifakwe emaziko naphezulu kuzobabudisi ukuthi ke sithole abotitchere ababandulwe nofana abathwasiswe ngendlela efaneleko ukuthi bakufundisa isiNdebele enkolweni. Njenganje ke ama-university afundisa isiNdebele ke bakwethu sine University of Pretoria, University of Venda, University eSouth Africa begodu ne-University of Mpumalanga. Woke ama-university la anaso isiNdebele esifundiswa njengesifundo esisijameleko eminyangweni yokuthwaswa kwabotitchere. Kesinye isikhathi ke ingaba seminyangeni yamalimi we-Africa ku-Department of African Languages nofana ke amanye ama-university ayasifundisa ku-Department of nofana ku-Faculty of Education njalo njalo nofana ke abanye abafundi bayakhona ukusikhetha isiNdebele njenge-module nanyana mhlambe bafunda kezinye keminye imikhakha. So imizamo isenziwa bonyana isiNdebele sifakwe emazikweni aphakemeko amkamanye njengabo TUT njalo njalo ke ngiyathemba bonyana ke namalunga we-PENSALP akhona njenganje ke asebenza ubusuku nemini ukuthi isiNdebele ke singene keminye imikhakha nofana kamanye ama-university uqinisekisa kubonyana ke siba fully represented. Bakwethu asicheche ke indlela zokufundisa amalimi we-Africa, teaching methodologies of African languages. Kade ekhulu bonyana ke abafundi bafundiswe ngokuzijamela indlela yokufundisa amalimi we-Africa. So lokhu kufanele kwenziwe ema-university. Kubhlungu ukuthi ke sithole utitchere ongakwazi ukufundisa isiNdebele ku-foundation phase. Kubhlungu ukuthi sithole utitchere ongakwazi ukufundisa ezinye imfundo ngelimi lesiNdebele ku-foundation phase. Ngombana ke umnqophethu ukuthi ke kufanele bakwazi ukusebenzisa isiNdebele ukufundisa nezinye imfundo ukufaka hlangana inabo life skill ukufaka hlangana ke imbalo ukufaka hlangana ke nezinye imfundo ezifundwa ku foundation phase. So ke abafundi abasathwasiswa nabaya enkolweni kwenza bona ke bathuthukise indlela zabo zokufundisa abafundi ilimi lesiNdebele. Kuba lula lokho ke nabanikelwa isekelo bafundisi abasenkolweni. Ngamagama la ngikhuluma ke ngehlelo le teaching practice. Ku Faculty of Education e-University of Mpumalanga sinikela abafundi bethu ithuba lokubana baye enkolweni la ke bayoqinisekisa khona ukuthi imbala vele bayathwasiswa bayafundiswa ukuthi bafundise njani abantwana la abancane isiNdebele begodwa nokufundiswa kwezinye imfundo. Ngikho ke qhathekile bona amaziko la aqinisekise kuba khona kwamamodule kanye nendlela zokukhuthaza abafundi abakuthi ke babe nekareko lokufundisa isiNdebele nofana lokufundisa imfundo ezinye ngelimi lesiNdebele. So njengoba uCronier akhuluma athi the proposed new methodology requires the whole language approach combined with syllabic approach and graded lessons. Ngamagama ke kufanele ke abafundi bafundiswe indlela lezi ke zokufundisa ema-university. Sibanikele indlela sibotitchere ema-university ukuthi na ufika esikolweni ngiziphi izinto ozozenza. Asicheche ke imigomo ke bakwethu yokusetshenziswa kwamalimi emazikweni wefundo aphakemeko. La ngizochecha ini language policy framework for public higher education institutions. Abafundi ababotitchere abathuswako bafunda isiNdebele ngokomnqopho ukusifundisa njengesifundo esisijameleko nofana njengelimi lokufundisa nokufunda enkolweni.
ya ukufunda kwesiNdebele kuyathuthuka njengoba sekukhona amahubhululo ambalwa enziwa emfundweni ezigeneleko begodu ke nemigadangiso ethize eyenziwako kuyapublishwa ma university ke ngelimi lesiNdebele kodwa ke ngingahabe mhlamba ngakhange ngiyibone ke chairperson mhlambe iarticle ekhitshwe ngelimi lesiNdebele engicabanga ngabona ke kumsebenzi wethu lo ukuthi ke sikhone ke ukucontributor to the literature sikhone ke ukufaka lokubodlana kilokho esele kukhona ngelimi lesiNdebele. So ngenyanga kaRhoboyi ungqongqotjhe womnyango wefundo ephakemeko nokubandula uDr. Bbaibbeleionef wathlikihla umgomo wokusetshenziswa kwamalimi emazikweni aphakemeko okutsho ukuthi ke amaziko aphakamileko anomnqopho ekutheni ukuthi ke fanele ke babe nama language policies imigomo yokusetshenziswa kwelimi eqinisekisa bonyana amalimi weAfrika nawo ayafakwa ayasetshenziswa lapho ngomnyaka ka2022 lokho mhlamba langa linye kuChikweni wonke ama university eSouth Africa fanele kube sele anawo ama language policies isisekelo somgomo ke sithi ke qakathekile bona abotitshere bathwasiswe ngamalimi abayowasebenzisa nabakufunda enkolweni njengoba nasitsho la higher education student must assist in preparing sufficient language teachers ngikho ke qakathe ukukhuluma ke amaziko aphakeme afundise isiNdebele njengesifundo kanye sisetshenziswe njengelimi lokufundisa nokufunda kungenzeka na kungenziwani can this be realized imbuzo lo enginawo ukuthi ke mhlambe ke umfundi ofunda imathematics euniversity angakhona ukuthi afunde imathematics ngesiNdebele na mbuzo lo mhlambe nawo ungakhona ukuzibuza wona ukuthi ke umfundi ofunda icalculus angafunda icalculus ngesiNdebele na ngombana umgomo uyaqinisekisa lokuthi ke kufanele kwenzeke. So umgomo lo utsimelele kuphi utsimelele ekutheni ukuthi ke ilimi lokufunda nokufundisa njengoba ke sazi ukuthi isikhuwa English wonke ama institutions na kanjani kufanele benaso nayo English kodwa ithi ayigcini lapho kwaphela fanele ke ama institutions la nofana ke amaziko wefunde phakemeko la alethe nofana athule godu ini athule imfundo zabo ngokusizwa malimi weAfrika nofana ngokusizwa malimi wokubelethwa ngamagama nakafundisa imodule ethize ngesikhuwa kodwa nafananda aboleka kancane kuphi aboleka kancane kuma African languages. So ilwazi lezazi ukufundisa kanye nokufundisa scholarship of teaching and learning ipolicy le ithuthukisa lokho khulukhulu ke godi nehlangothini lokuthindana siyabona ama university njenge University of South Africa, University of Pretoria njalo zithuthukise ihlangothini abo University of Northwest zithuthukise ihlangothi lokuthi ke kube ne communication policy efaka amalimi weAfrika njenge University of Pretoria for example ku policy yabo bafakile iSpedi sikhona njalo ke siyabona ke ne University of South Africa ne University of South Africa nayo ithuthukisa ihlangothi lani ithuthukisa ihlangothi lokuthi ke bakwazi ukuthula amanye ama courses ngamalimi weAfrika okuyinto nayo leyo ke esikwakwazelelako begodwa ke namahlelo okubambisana ipolicy le iyakhuthaza kakhulu lokho ke. So ke ukuphumelelisa lemigomo bakwethu ngitsheche ke le chart le ekutheni ukuthi ke ukuze sifike enkolweni ukuthi abantwana bethu bakwazi ukufundiswa ngelimi lesiNdebele kufanele sithome kuphi sithome ema university sifundise abantwana isiNdebele begodwa ke sicheche nani nomgomo wokusebenzisa kwelimi eminyangweni wefundo ezisekelo iDepartment of Basic Education njengoba ke sizokhuluma ngayo njenganje yona nayo eqinisekisa ekutheni ukuthi ke abantwana kufanele bafundiswe ngani ngelimi lesiNdebele nofana ngelimi leAfrika ku foundation phase yona ke okuyi-pilot project njengoba nesikhathi sesingichiya chairperson sekuyi-pilot project ethome ngo-2017 pheze ke enarheni yonke 27% yenkolo sezithomile ke ukusebenzisa amalimi weAfrika ku foundation phase abamagama ku grade R ufikela ku grade 3 isiNdebele sesiyafundwa
begodu ke sifundiswa nofana ke sesetshenziswa nokufundiswa kwezinye imfundo ngamagama abafundi bafunda i-mathematics ngesiNdebele ku foundation phase. So ziningi intshijilo ke esihlangabezane nazo begodu ke sisahlangabezana nazo kodwa ke nasibambeneko sibumbeneko kufanele nakanjani ke silwisane nazo. So ke amapolisi lawo mabili njengoba ngeke ngikwahlaziya kancane nje ngebanga lesikhathi ahlanganaphi asiqiniseke nawakha indlu bakwethu angeke wathoma ngokufulela ndanzi ngamagama fanele uthome ku foundation. So ke ngikho ke abantwana aba fanele sibathome ku foundation naw bafundise ilimi lesiNdebele ilimi leAfrika bawuba nekareko lokuthi adobhe incwadi yinye afunde ini isiNdebele adobhe incwadi afunde ngokuzeleko ini ilimi lesiNdebele nofana afunde intori njalo njalo. So ke uqinisekisa bonyana abafundi bafunda ngelimi labo kufanele ntanzi kulungiswe phezulu amazwi aphezulu kufanele balungise imigomo yelimi bese ke bathula amahlelo okuthwasa abafundi enkolweni ngokusebenzisa ilimi leAfrika. So ke imigomo le iyasebenzisana kodwa na ke fanele bona ikhambe ngeheho nofana ke siqinisekise ukuthi ke kuyenzeka nofana bayafundiswa abantwana ema university amalimi wabo Afrika ukwenzela ukuthi nabafika ku basic education bakhone ke ukufundisa. Sihlalo i-slide sam sistopile ngingazi ukuthi mhlambe okay sirakela phambili bese ke isihloko sami phezulu sokugcina sikhuluma ngani nge-collaboration ne-curriculum delivery yama-African languages. Kufanele nakanjani ke sibambisane ekutheni ukuthi senze amahubhululo ehlangothini lama-university nehlangothini lenkolweni uqinisekisa ukuthi ke siba namahubhululo aneleko azokusekela ini azokusekela ukuthuthukiswa kwamalimi weAfrika. So ukubambisana nekwenzeni amahubhululo kusiza bona kukhicizwa amahubhululo amatsha begodwa lokho kukhuthazwa maziko efundo aphakemeko ephasini izombelele njengokutsha kwakaHatting. Ngaleyo ndlela wonke umuntu ke uzokuzuza anje phana ke imfundiswa njengama lecturers siyokuzuza nangabe siya partnera siyahlangana ekutheni ukuthi sibhale ama-articles sithola ama-article ngokuthuthukiswa kwelimi lesiNdebele nangeminye imikhakha elimini sitsheje ihlangothi le-grammar sitsheje ihlangothi le-literature lokuthuthukiswa kwe-literature kwabantwana njalo njalo nama-university njalo nawo ke azokuzuza litho lukhulu ke. Nasi indaba ke bakwethu learning teaching and supporting material insetshenziswa zokufundisa sitshejile ihlangothini lemigomo insetshenziswa zokufundisa ziqakatheke khulu ke ekwethuleni i-curriculum ngekumbeni yokufundela. So ke abafundi abenza imfundo ze-BEd for example kufanele bazi ukuqakatheka kwensetshenziswa basafunda ngaphambi bona baye enkolweni. So ilimi lesiNdebele ke njengoba nasazi ukuthi ke alinazo insetshenziswa eziningi zokufundisa emabangeni asisekelo ngaphandle ke kwensetshenziswa lezi ekade sathoma ukuzichugulula. Sathoma sathatha incwadi zakosobantu abosinderela sabachugulula sibathatha sibaphosela esiyabuswa sibaphosela kwaDlawulale umntwana kaDlawulale akamazi usinderela. Okwakho ke lokho ke ngezinye zezinto ezenza bona abafundi baba bangaphasi babe nemiraro yokufunda nokuzwisisa ngombana ke abahona ukucontextualize nokuqinisekisa ukuthi ke lokho abakufundako bayakubona nofana baphila nakho empilweni ebayijwayeleko. So kufanele abatloli nabo ke bakhuthalele ukutlola imisebenzi etshetshe imitlolo zabantwana ngaphandle kokuchugulwa kwemitlolo esele khona evela kamanye amalimi. So siyakhuthaza abatloli ukuthi ke abatsheje ihlangothi lani le-children's literature. Abanye ke abatlola bayazi ukuthi kulapha kunemali khona. Ngitsho ngani lokho ngitsho ngokuthi ke sinenkondlo eziningi ezitsheje kwaphela ki-FET. Sinama-novel amaningi sinendatshana eziningi kodwa ke asinamitlolo yabantwana eyaneleko etlolwe ngesiNdebele ukwenzelela ukuthi abafundi abasibafundisa ema-university nabafika enkolweni bangarareki. So ke sikhuthaza ihlangothi lokuthi abatloli abakhuthalele i-children literature bathole nendlela ezithize zokuthi babangazisebenzisa bonyana ke bathuthukise
imitlolo yabo ikhone ukufakwa ema-university, khone ukufakwa nenkolweni. So amahlelo angatshejwa khulukhulu ke bantwana basema-university kanye nabantu abanekareko elimini. Sine project esibizwa bona African Storybook. Leyo ke yi-project lapha abantwana bazibandakanya khona ekutheni ukuthi ke bazitlolele indatshana bese ke bakhone ukudosa ku-website yayo ama-illustration la azokhona ke bamifakela ehlangothini ke lendatshana abazitlolele zona ukwenza ama-storybook incwadi ezinendatshana ezimnandi ezingafundwa ngekumbeni yokufunda. Ngikhothe nayo ke inalibali namanye amaningi. Ngalokho ke kuzoba kulula ukukhamba kwesikhathi bona imigomo ekukhulunywa ngayo ikwazi ukusebenza kuhle enkolweni nema-university. Njengoba ngiceda ke sihlalo sithokoza igalelo lenziwa yiPuku Foundation ngokwenza imikhulumiswano efana nale uqinisekisa bona ke siyasebenzisana sisonke. Bengicabanga bona ke ngathana vele bangayenza kotali engasenani mhlambe onofana kabili ngomnyaka ukutshejwa ituthuko ekutheni ukuthi ke abantwana bayathola insetshenziswa ezaneleko na zokufunda ilimi. IPuku Foundation fanele nayo ingenelele ema-university yayikhuthaza ukuhlolwa kwemitlolo yabantwana. iPensalp asichinga phandle nayo ayiragele phambili ngokusekela ukuqinisekiswa bona imigomo yamalimi esikhulume ngayo iyasebenza emkhakheni yezefundo yonke eSouth Africa, ikakhulukazi emalimini ke wendabuko. Ama-university wonke ke afundisa isiNdebele ihlangano nofana iforum esihlalo ezokutshejja ihlangothi le-curriculum. Ngamagama kufanele ukuthi umfundi nakafunda i-University of South Africa nomfundi ofunda i-University of Mpumalanga i-curriculum yabo ikhone ukulawuleka, ikhone bona ke sazi ukuthi kuhle kuhle ngokwamahubhululo lokho esikufundisa abantwana ngikho ekufanele na esibafundise khona bayokwazi ukufundisa abantwana enkolweni. Sihlalo ngithokoze khulu isikhathi begodwa ke ngiyathemba bona ngesikhathi sama Q&As bonke ababukeleko njenganje webinar bazokhona ukutype ku Q&A session begodwa ke babuze imibuzo nakuphela ke isifundo lesi. Ngiyathokoza baba. Siyathokoza baba uJiyane, i-presentation yakho imnandi khulu, onendlebe uzizwele. It's well informed, and then mbala kwamambala ma-panelist wami into eqakatheke khulu la ayithindrile ubaba uJiyane indaba yama-policies, umgomo esithindwa ngawo i-constitution umthethosisekelo. You know, ngifuna ukuveza ama-panelist wami ukuthi mbala kuliqiniso lokho akuvezileko ukuthi sometimes ama-policies abakhona kodwana practically angenzeki. Siyazi bonyana isiNdebele kungelinye lamalimi aqakathekileko begodwa asemthethweni lapha eSouth Africa, kodwana nawuthi uyaqala enhlangothini eziningi isiNdebele asisetshenziswa. Singazi bonyana lokho kubangelwa indaba yokuthi mhlambe asinabo abotitshera namkha sinawo ama-lecturers. We don't have enough, you know, people who can teach abantwana bethu kuma-foundation phase, namkha there's a lack of learning material zesiNdebele asazi. Ngoba ubaba uJiyane uveze ama-policies aphaswa nguDr. Blade Nzimande ngendaba zama-universities ukuthi kuhle ngokomthetho ama-university wonke kufanele abe sekane namalimi lawo wonke kufaka nesiNdebele hlangana. Njengoba sekabaliwe ukuthi i-UNISA okay isiNdebele sikhona, bo-University of Mpumalanga sikhona, University of Pretoria njalo njalo, kodwa nakusahlayela. Now into ekulu lapha enye efanele siqale indaba yokuthi training of educators. Abotishera laba babanduliwe na uyivezile yena ubaba uJiyane, ngoba ikhono lefundo, ikhono lesiNdebele namkha ikhono ukuthi umntwana athole i-basic foundation ngokubana umntwana afundiswe ngesikhabo, kufanele afundiswe ngelimi lesiNdebele. Now umbuzo ke ngilo ukuthi do we have enough teachers who can teach isiNdebele? Ukuvezile ubaba uJiyane, I'm happy ngalokho ukuthi ukuvezile na
bayile ema-universities namkha emazikweni aphezulu wezefundo bayokufunda ilimi lesiNdebele ukwenzelela bonyana bakwazi ukufundisa abantwana laba ngamalimi abo. Lapho kufaka khona ama-subjects a-different njengabo maths, life skills, babizana konje lamanye abo life science or njani lawe primary ngoba khulukhulu angeke sathoma ukufundisa isiNdebele e-university namkha e-high school. Fanele into le ithome nomntwana from ku-foundation phase, foundation, intermediate, senior phase, njalo up until abafike e-university. Kodwana ke ngingabi siqeda manje mina njengosihlalo ngizobawa ukuthi nangabe bakhona abanombuzo ithi ngaphambi kominyana ngivulela umbuzo. Mamu Ncedi ukhona? Ukhona omunye ngimbone la ngokwasikhosana angazi bonyana ukhona uyasilalela naye na. I'm not sure. And then our officials Puku Foundation are still there. Are we still together? Yes, we are. I think Miss Evelyn has just connected. Okay, no Yes. problem. No, thank you very much. Okay, Babu Giana, okay, ngingavulela mhlambe imibuzo kwabanye nangabe mhlambe kukhona ngoba la siyabonisana ukuthi mhlambe singalithuthukisa njani ilimi elikhulukhulu ebantwaneni ngoba obvious into eqhakathekileko isiNdebele lesi fanele sisithome from ku-foundation. Vele umthetho utsho njalo, umgomo utsho njalo. Ngamanye amagama nawo nase siqala ke ezingeni lokutraina kwabutishera nendabeni yokuthi mhlambe namanye ama-languages la isiNdebele lesi sifundiswa njani ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwaba nakho and futhi nendaba yama-translation nakhona siyifaka ngaphakathi ukuthi sijugulula njani imihlolo ngoba ngikhumbula sa-translate lapha e-university ukuthi si-translate incwadi ze-foundation ze-maths. Yebo kwaba nzimanyana kwaba yi-challenge kodwana-ke now into efanele sizame ukuthi siyilungise lokho ukuthi mhlambe singakwenza njani lokho ukuthi sitraine kuhle abotishera laba mhlambe ukuthi basuke nabantwana aba from phasi. Bengithandela ukuthi umama uNtule abe khona ngoba naye ngomunye umuntu onelwazi kukhulu ngento ye-foundation nokufundisa abantwana nokutlola futhi ungumtloli futhi naye ukuthi thanda ngaba khona ukuthi ke sibonisane ukuthi singenza njani ukuthuthukisa into le njengento lesele ithome iPuku Foundation because iPuku Foundation really indeed sayithokoza ngokuthi ithome izinto eso ngokulekelelana nohulumende kanti goji balekelelane nathi ukuze ukuthi isiNdebele lesi sithuthuke siye phambili singasaleli emuva njengamanye amalimi. I am not sure whether is there any hand from our panelist. Miss Evelyn Ncedi. Yes, uyangizwa? Ngiyakuzwa dade ninjani? Khona singezwa kini nonke ngithanda ukulotshisa wonke umuntu olapha ama-panelist yonke. Ngiyaxolisa ngemfoni ezichiphile wesi. Ngeke ngisakwazi ukungena. Ngixolisa kakhulu. Angincacabeze nje sengithola ifoni ke yamambala. And ngiyabuzwa ke sihlalo. Sihlalo ngivumelana nawe. Le phasi la sikhona nje ku foundation. Abantwana bethu balidinga kakhulu usizo labo teacher. Utithere siyamthola, utithere othola ukuthi akasimuntu wesikhethu. Unesibongo sesikhethu. Omunye akanaso isibongo sesikhethu, kodwana ilimi uyalazi. Kuhle kuhle ku foundation sithanda ukuthi nangu teacher we foundation muthi ube netshisakalo, uthande into yokuthoma uthanda umntwana, uthande izinga lelo okilo olufundisa emntwaneni. Umntwana uthoma ka grade R. Ka grade R isikhathi esiningi umntwana akaxoli. Umntwana yonke into ayenza uyenza ngomdlalo, uyenza ngenkondlo nangeninolwane. Inolwane uyitshelwa ngutitshera. And utitshera ngendlela ngakho mude ayikhuluma ukuthi umntwana omncane ayizwe
ngoba la sinokulalelwa nokuzwa ezwisise ukuthi nawuzombuza umbuzo abe akuzwile then akayokudlala uyokudlala umdlalo yena angatshethi ukuthi uyafunda kufana nesibonelo ka grade R umntwana unomdlalo wabokamisi sonke siyabaza abokamisi bo A E I O U Yes. utitsher muthi abe nomdlalo ngabokamisi angathoma athi u-A anginalitho athu E ngesikhwameni athu I imali athu O oyifunako imali lo oyifunako anginayo ngu-O and then u lo ozoyithola unechudu midlalo kanti wena ngokwakho uyafunda ngokungatsheji nomntwana waka grade R and then kube nemidlalo nginenkinga ukuthi enkolweni eziningi la sikhona abantwana baka grade R abanazo inhlabagelo insetshenziswa azikho ngoba umntwana loya akatloli muthi enze muthi kube nenhlabagelo zokwakha umntwana ngokwakhe ngengqondo yakhe muthi akhe into uzoyibona nawe ukuthi marintwe le iya ngakuphi akutshele ukuthi yini enifane nayo bakuthola azikho indwezo ngeklasini muthi kube khona ikhonanyana labo nompopi nakadlalisako banabone ekhaya kunomntwana omncane uma amdlalisa amunyisa ilimi liyakhula njalo kwenzakalani naye uzama ukumunyisa namntazana namsana uzama ukuthi abe nenkoloyi aphutsha manje abantwana bethu basafana nathi kadoko basaphutsha intina sizokuyaphi ngelimi ene nakaphutsha ikoloyi uyafunda into bandwele ikoloyi yena akatshethi mara okusalako uyafunda asibe nabo teachereke abazimiseleko ngase ngithatha uteacher ofunda isuthu ngoba ekhaya khulunywe isiNdebele lapho ke ikinga enkulu ngoba amachata uzoba nekinga nokuwaphimisa umntwana sithoma phasi kosa aphimise ichata ngendlela ingaka naku ke singene kuma-publish ethu sinekinga ngama-publish ama-publish enkolweni asinancwadi angazi ukuthi kuba yini urhulumende angasithengeli incwadi phasi le umntwana ufunda njani anganancwadi u-A umbona njani kosa amgcina ngokumbhala phasi ngaphandle encwadini angamboni ambone ukuthi ititshere ebhodini mara yena ngokwakhe angamboni asibeni netshisakalo emntwaneni omncane incwadi zihelebha kakhulu ziyakusiza ungumzali ekhaya ziyakusiza ungutitshere zikusiza kakhulu utitshere ose-university siyabawa mntwana kwethu isihlalo utitshere we-university wezinga eliphezulu nakafundela ubutitshere be-foundation muthi abe netshisakalo ziyabuya phasapha kusimdlalo umntwana koso umenzeni uligobe lisesemanzi ukhuphuke naye and kwezinye inkolo ngiyathanda utitshere we-foundation uthoma ngo-grade 1 abe ngewakhe no-grade 2 abe ngewakhe no-grade 3 utitshere lo mntwana uyamazi ukuthi lo ubhalelwaphi lo uwenzani kusho ukuthi ukukhamba naye ngezinga lakhe bese kufanele sitholeni abotitshere laba abanelwazi ngabantwana abathathela phasi abangakwazi ukubamba msinyana siyabawa ilimi lethu lizokhuphuka umntwana akunamntwana oyisidlayela omunye nomunye umntwana uphiwe ngendlela yakhe nakunotitshere loyo ngithi ngikhulume ngelimi lesiyeni ospecialize ngokuthi abe ngutitshere ohelebha umntwana ongafani nabanye ngeklasini loyo mntwana loyo uyokhula anelwazi la ngendlela yakhe hayi ngendlela yokuthi ngibona umgede enza nje siyabawa akube khona abotitshere angazi ema-university apha ukuthi
isihlalo sinabo abotitshera abanjalo na siyabachoda lapha sibachoda kakhulu. And then asize la kuma SGB imkhandlu ephethe isikolo siyabawa nakube isikolo leso sinesindebele akufundiswa isindebele kungafundiswa isiNdebele isindebele asithathwele phezulu kungathiwa ngoba isindebele sikhona emthethweni lilimi elaziwayo umkhandlu awujame ngenyawo isindebele sikwazi ukukhuphuka sithinge phezulu. Nasiza emasikweni umntwana simthome phasi simtshele ukuthi nasi ivunulo ubibize ngegama akube nama cultural days amalanga wamasiko umntwana nathoma embatha umntwana uphasi ka grade 1 to 3 umbathi irhabi uyamtshela into le irhabi umsana uyamtshela ukuthi libheje ukhula nelimi uyakhula uzothi nakafika kwamanye amabanga angekhe asaba nenkinga kodwa wathoma phasi apha wangabi nelimi kuba budisi ukuthinga phezulu. Asizameni sonke sibe nelwazi lokuthi umntwana asimthome phasi sithome naye sikhuphuke naye and then simfundise amagugu iholo likhona vane bezo ukuthi siyeholweni siyakuphi kuphi mtshele umntwana ukuthi iholo kunabantu bakade bebalwa izipi kwabanje nanje umntwana asithanda isitori uyasithanda ngoba uthanda ini inolwane usithanda kakhulu isitori. Then size endatshaneni asifundiseni abantwana ukufunda indatshana sengitsho ke kuma grade 1 2 3 umntwana akathi nakafunda indatshana ayibe nesithombe kungabi indatshana kuphela umntwana uzwisisa ngani ngokubona nangokukholwa akube nesithombe esitsho indatshana leyo umntwana kuba lula ukuthi afunde ngalokho ilimi liyachubeka lichinga phambili lizokuthanda ukuthi umntwana nakabona into enje nasindlovu khuluma ngendlovu awa noma yezulu uyazi indlovu lekhe ngakhuluma ngayo angeke kube yinto etsha kuye ilimi liyakhula ke nje ukuthi indlovu le yinto ekhe ngayifunda hayi sokuthwala umntwana umsezulu khona umtshengisa ukuthi nasi indlovu akazi indlovu isilwane bani senzani sinthini siya kuphi nakuphi ngendlela mina ngizwisisa ngakho. And then umntwana ilwazi ngekhe lambhalela ngeze njengawo nawuthoma into wayithoma nje ngekho wayikhohlwa or wavelela isisika khona nje angekhe wasikhohlwa asenzeni ukuthi abantwana nabafunda bangakhohlwa. And then ngemaklasini akube nama-chat kuplagwe kube kuhle i-SGB yaphiwa imali akuthengelwe abotitshera bafundise abantwana ama-chata abantwana bawaqalile ngikho ngithi umntwana ukholwa ngokubona nawuplagileko ngemaklasini apha nawuthi nanja utsha uyazi ukuthi is TJH angekhe akhohlwa angeke. And akwaba ne-CI yami yangitshela ukuthi nawubhalisa i-test or nawenza ukuhlolwa komntwana wamabanga phasi ungasusi lutho ngeklasini nakuthoma ukuhlolisa ungasusi umntwana uyazi ukuthi nangijika ngicala le ngibona ini nangijika ngicala le ngibona ini uyafunda uyakhumbula. So ke asibeni nendweze siyabawa kakhulu ukuthi abasihelebhe umbuso womnyango wezefundo ukuthi nalaba abantwana bakubanga le-12 asibagqugquzeleni ukuthi bathande ubutitshera asikuthi inlikholo no ibizelo so ababe nebizelo lokuthi nangiceda ngiyokufundisa ilwazi enginalo ngiyolipha umntwana ongazi lutho kosa ngimenze ukuthi azi nawe nawuthoma ukuchayela ikoloyi awazi mara umuntu ozokufundisa wenzela ukuthi nakusasa ungakhohlwa nathi asenzeni njani. Ngiyathokoza. Okay. Ngiyathokoza mama uMncedi Ndruli ukhuluma kuzale umlomo ngiyathokoza izinto ozivezileko ma
ngaphambi kobanyana ngingenelele kulokho ebekade ukutsho ngithanda ukwazisa acknowledge uma uRebecca Sikhosana olilunga le-NLB ophethe zemitlolo naye siyathokoza Sikhosana ngiyathemba bonyana uyangizwa lapho khona okay bese ke kube khona uma uGeli Salila oyi-chairperson wesiSwati ku-NLB naye siyamthokoza ukuthi abe khona siyabonga nina bekunene angathi ukuthi uyangiva lapho khona namake okay sinabo nabo lapha lokhu njengoba nasibe sekuqale nesikhathi okay ke ngicabanga ukuthi isikhathi sisesenaso basesekhona ama-panelist wami sisazobonisana sisazokhuluma isikhathi sisesenaso lokhu ngisathanda ukuthwaya lokho ebekade kukhulunywa nguma uMncedi Ndruli onekhono kukhulu naye emitlolweni yabantwana okade ayithoma le ndima lapha ku-foundation phase ukuthi nambala akhona ama-challenges enemanengi mhlambe eminye imihlobo le mhlamba abanawo ama-challenges kodwa ke thina esiNdebeleni ama-challenges imbala asesekhona okay uveze indaba yokuchoda kwencwadi shortage of books sesemraro loyo khulukhulu incwadi zabantwana kungakho i-foundation yePuku ithome lehlelo leli ngoba bafuna ukuchecka zona into ezifana nalezo ukuthi ngabe sinayo imitlolo yabantwana na ngombana angeke ufundise umntwana into angayiboniko ukhulumile uMamncedi ngakho nendaba yokuthi ama-publication siyakwazi ukuthi sitlole incwadi zabantwana bese zikwazi ukugadangiswa na ngombana angeke wakwazi ukufundisa umntwana ngento angayiboniko leyo isitshijilo leso mraro omkhulu ngoba angeke sisebenzise indlela le yakade yokuthatha ichoko utlole blackboardini utlole no sinjalo njalo sithi umntwana uza kufunda njani uyokufunda njani umntwana then wathinda nenye indaba ekulu yama-SGB nayo engibona ngathi kuba intshijilo lapha enkolweni ma-panelist wami ngoba langabe kunesindebele lapho ababelethi kulezo kolo abenze sure ukuthi incwadi ziba khona for abantwana ama-school governing body akadlale indima eqakathekileko ukuthuthukisa abantwana lapho enkolweni ngencwadi and then bese ke kuba nento le ayivezileko uMamncedi ngendaba ukuthi mhlambe umntwana umfundisa irhabi umgwalo amabheja njalo njalo lokhu okungokhunye iPuku Foundation ekunqophileko indaba ye-economical of our indigenous languages ingabe abantwana laba nasibafundisa isiNdebele ku-foundation na bayokwenzani esikhathini esizayo ngamanye amagama bangakwazi ukuthi bangenza imali ngesiNdebele sina and leyo into eqakatheke kakhulu kwamambala ekufanele ukuthi sikwazi ukuyi-addressa nambala vele ngoba ilimi lomuntu likhambisana nesiko culture yakhe belikhambisana nomnotho wakhe economically nangingatshinga emazweni we-Europe uchingele kubo China ngikhuluma ngike ngaya kulebo China umntwana we-China e-foundation phase bamfundisa ukwenza imali bamfundisa ukwenza into abamfundisa into lekuthiwa yi-theory umuntu bamfundisa ukuthi into if cellphone yenziwa njani i-calculator siyenza njani ama-toys la isiwathenga kothina lapha eSouth Africa babafundisa basese bancane into leveze nguMamncedi yindaba yerhabi for an example eMandebeleni nangingaqala indaba yomgwalo uqala abodokotela uEsther Mahlangu gogo noStokana ukuthi umgwalo lo uthuthukise kangangani phesheya nokuthi umenzela imali njani yinto ekufanele ukuthi umntwana naye ayifunde lento leyo and uzoyifunda lapha nakenza abo maths
afunde abo life skills laba, abo natural sciences njalo njalo. Uqale nabo dokotela unothemba indaba yemusic ukuthi bawukhambise njani ngaphetsheya. Zizinto zonke lezi ekufanele sizicale economical ukuthi umntwana naka simfundisa i-creative arts esikolweni ku foundation into le izamenza la nje ungase sithi umntwana sithi barabantwana bethu bokwenzani ngesindebele ngoba sinalezo nkulumo zokuthi mara umntwana ufunda isindebele uyokwenzani ngesindebele. Sikhuluma nje zinengi inkolo lapha kunamandebele khona kodwa isindebele asikho. Okay ke uveze lo point ama economical wona lawo ke ukuthi njengento eqhakathekileyo ukuthi ligotshwa lisesemazi and imithende ihlaba isamila fanele sithome from ku foundation phase. Ngiyathokoza. Angazi bonyana usesekhona abanye abafuna ukuveza kulesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje ituthuko yelimi kwezemihlolo nebantwaneni bethu khulukhulu sithoma ku foundation. Ndikhona sihlala Timonye. Ngiyathokoza. Ya okay. Ungangena baba uMtimunye. Ke sihlalo. Angithokoza ngokuthokoza ke ama panelists abangenile kokuthoma ubaba uJiyano Wizo no dade uMncedi. Ngithanda khulu ikulumo ke kababa uJiyana ayiveza ukuthi akube nabo teacher ababandulwa ngokuzeleko ema university ukufundisa ilimi eliphasi lenzasi. Ngombana ukuthatha omunye nomunye umuntu umlethe bona afundise ilimi lesindebele phasi kuba ikinga ngoba kulabantwana abakhona khona babamba khona yonke into omfundisa yona. Manje ikinga ekulu yelimeli ukuthi phasi badobhe nanyana ngubani bathi alifundise ngombana lisese phasi ayikho into eyenzekako. Ngokwenza njalo ke siyalibulala ilimi lethu lamaNdebele. Nesikhuluma ngelimi lendabuko indigenous language. Sisho ukuthi abantu abazokhuluma ilimi umuzwe nakhulumako nakaphimisako okhona ukumuzwa. Ikulumo nepimiso izokwenza umntwana omncane akhule asazi bona igama elinje libizwe kanjani. Akhe ngithi mina ukhari ngithi nguhali, ngithi ukhulu ngukhulu. Lokho kuzokubangelwa umuntu ongazi amachata wesintu. Manje ukuphimisa amagama ngesindebele kufuna umuntu olindebele owaziko. Khulukhulu sikhuluma ngelimi lendabuko nokwazi ezinye zezinto zendabuko. Yabona ngomunye umhlobo ufundisa ilimi lesindebele ungasilindebele. Zinengi izinto zokucharaganisa sikhuluma la ngabahugi uzokuthoma ukuthi yini umhugi ngoba awuyazi into leyo. Umntwana mdayazi mhlawumbe nesikhuluma ngamasiko kube lingoma ndebazi lapha sekuyini lokho sikubiza njalo njalo. Umuntu ongayazi into leyo naye iyamrara udlulisa njani ebantwaneni. Abantwana mhlawumbe kunomnyanya wamaquti nabona abantwana bakhethe ngehodlweni nawe uyabukela iyamrara. Mara befuza umntwana ambuza athi bekwenzekani ngikhuluma ukutshela ukuthi bantazana bagidile leza zingholwane bazibatha ngalendlela imibala ekhamba ngalendlela. Ifuna umuntu olimunyileko nolithenako noma bandula ke university ngaphezulu akube umuntu onetshisakalo nekareko nolaziko into njengelimi lendabuko. Siqaleke amagugu esinawo ebantwaneni abancane njengoba ngithi mina umntwana obamba into asesemncane. Nasesemncane nomtshele ukuthi sinamaholo akupha amaholo wekhetho kwaNdebele. Bamtshela ngamaholo lokho nomjekejeke. Sikhuluma ngeholo eliseRosenekani. Simtshele ngeholo elise eValmar. Njalo njalo. Awazi ukuthi sinehodwana, sinamahinini njalo njalo. Amaholo kufanele bawazi abantwana. Enye into esingabasiza ngayo bangagcini ngokuyizwa kuphela basafunda phasapha. Ke sibathathe sibakhombisa ukuthi nesikhuluma ngeholo sikhuluma ngento enje. Sibathathe iholweni kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu. Sikhuluma ngamagugu esinawo. Amagugu ethu sikhuluma la nje bangamaholo la. Ugogo noStokana ngamunye amagugu esasimbiza njengegugu nje si-heritage yethu. Unendawana la bakhona izinto zesintu. Abantu bakhe bathathe basiwe lapho oyokubona bona nesikhuluma ngendwezi sikhuluma ngane baziqalile.
kube nesikhathi sokudla kwesintu sibafundisa kuphela umuntu nomncedi khowasho ukuthi umntwana ufuna nokubona indlela ukudla kwesikhethu kwesintu ukuthi lokhu yini hayi lokhu yini Vanessa wenza lo ubaba uMahlangu uvet banka uSosinki vanakhabe nomnyanya la kukhomisa khona ukudla kwesintu njalo njena ngabokhuphula mungu ukuthi lokhu kudla ngokwesintu kwadliwa ngalendlela abantwana basikhambe nabo nenomnyanya njengalo bakhona bababonise ukuthi lokhu kudla kulokhu abuze kanti sekuhlwana kuphi nokudla esikudla nje ama-cornflakes abatshele ukuthi isigume besidla sona esikhundleni sama-cornflakes njalo njalo umntwana ukhula azi bese nayo isikelo uyalibamba nokhuluma ngendlela-ke yokungenisa imali ngayo isiNdebele nangawo amagugu ethu la nokhuluma nge-economically umfundisa umntwana ugwala ngeklasini wenza amagwalo la enziwa ngumama uNasitokana uyamkhombisa ngoba bakhuluma ngenhlabagela umbuso ulethe inhlabagela amakhrayo nakho konke abantwana benza amagwalo ekugcineni umntwana into lo wayimunya sesephasi la angatshekisa khona agcina alungisile ekugcineni ngenzeka ukuthi into le ayithande nefuze kuya ngaphetsheya kube nguyo oyogwala imngenisela imali abantwana ke bafundiswe ngesintu sekhethu unokuvuma izinto bokwa thindaba kaDokotela Nothembi ukuthi sebantu abakhamba ngaphetsheya ngawo ini ilimi lesiNdebele abantu abafundiswe ukuvuma ngebanga lama-Heritage Day ke bagide ngesiNdebele omunye into lezomhlala ihlale kuye yakhele enzele ukuthi kusasa aye phambili yonke into ifundiswa kuphi ngenkolweni ifundise emabangeni aphansi ayifundise umuntu onethando njengombana uma unomncedi atshilo ukuthi umuntu ofuna enza umsebenzi lo akube nomuntu onethando nonesikhathi nobekezela ngoba abantwana abafani njengoba bathi abantwana abafani akwenzeke njalo ke sithola abantu abanjengalabo kubantu labantu abanethando bese ke isindresi sokukhamba kuhle nendlela incwadi zihlola ngayo ngiba nenkinga lapha abahlunga ke incwadi ama-screeners nezona incwadi ezaphasesa siyazibona abantwana abazifunda kunamagama esicabanga ukuthi akafuzi bona bekhona elimini lesiNdebele nanyana ke ekuthomeni khona sesinawo amagama alungileko nothola incwadi ihlole ngegama lesizulu njengokuthi ukuthi umntwana ukhula azi ukuthi negama elithi ukuthi kunokubana azi ukuthi ngombana amagama afana ukuthi futhi uyathola encwadini lezi ze-foundation phase azikalungiswa kodwana zilethiwe enkolweni lapho ngilanani ngama-screeners bese laba abagadangisa ama-practitioners azikhambise incwadi ezinjalo ngebanga mhlambe lemali mara-ke abantwana bamunya indapha bamunye into efanele bamunya-ke into engakafanele bakhule nayo ilimi lethu bese liyalimala ekukhambeni kwesikhathi ngiyathokoza mphathishlaba ngiyathokoza baba uMthimunye noMaziya nomngoma awa ukhulubile baba kuhle kuyakarisa ukuhle ama-inputs some of the challenges esifesana nawo into eqhakathekileko kufanele sicheck ukuthi mhlambe sidlula njani ku some of the challenges njengendaba zokuthi mhlambe sipublisha njani incwadi ukuze abantwana babe khona singakhohlwa ukuthi sesikhona nakuma digital platform njenganje lapho uthole sekunento lekuthiwa ama-4th industrial revolution lapho uthole bonyana umntwana sebazokusebenzisa ama-laptop ukufunda ama-cellphone ukufunda bafunda ngama-tablet njalo njalo ukuthi mhlambe incwadi ziyamuva zingena kuma devices athileko nakho lokho ukuthi mhlambe ama-challenges anjengalawo singawasolva njani kodwana njengoba nakhe kaveza ubaba William ekuthomeni naka-introducer i-presentation yakhe ngendaba yama-policies ukuthi yonke into it lies to ku-basic education ukuthi i-government namkha i-Department of basic education i-assista njani isiza njani ekuthuthukiseni amalimi ngoba angekhe sakwazi ukuthi sithuthukise amalimi nangabe bona abakwazi ukuthi basekele abafundi basekele nabafundisi basekele futhi nangama-study material ngicabanga ukuthi ngokukhunye lokho kwama-challenges ekufanele ukuthi siqale lokho ngingazi ukuthi mhlambe ke ngoba isikhathi sami sithi 1:10 njenganje
ukuthi nangabe kukhona ama-questions from la ku-Q&A, ngibona lapha uRebecca Sikhoskane. Lapha unombuzo othi kusetshenziswa yiphi indlela ukukhetha incwadi ezilungele abantwana. Angazi mhlambe ukhona ongakhe siphendulele wona umbuzo loyo, mhlambe i-selection criteria or indlela nje ezisetshenziswa ukukhetha incwadi ezingalungela ukufundisa abantwana ku-foundation phase. Ngelwazi elincane enginalo esihlalo, i-selection criteria, i-Department of Basic Education ine document ebayikhipha umnyaka nomnyaka, kesisikhathi abayikhipha ngemva kweminyaka emibili, echoko ukuthi bona bafuna ini ekufanele kube sencwadini lezo umtloli afuna ukuzitlola. Asesithathe ukuthi mhlambe ke ufuna ukutlola ama graded storybooks we mhlambe we grade R 1 2 3 kuqalisiswa ehlangothini le CAPS ukuthi i-curriculum assessment policy statement yenzani na iqukethe ini kileyo grade, bese abatloli nabatlolako fanele batlole ukufezekisa amakhono azabe afundwa kileyo grade ngokuya kwama-term njengokuvezwa kwi-CAPS. So kuhle yi-Department of Basic Education ehlangothini lemitlolo bona abakhona ukuyithenga, ngombana la vele sekuba nani, sekuba nepi leyo ukuthi ngubani ojame lapho njenge-screener nofana ke ngubani olawula imisebenzi engenako neqinisekiswa ukuthi le nangembala ilungele ukuthi ingaya enkolweni na. Kokwakho lokhu umbuzo omuhle, ngombana kufanele sithome lapho vele ukuthi abatloli, sinenhlangano zabatloli elimini lesiNdebele, abosiyalo National Writers Guild, fanele i-Department of Education iconduct ama-workshop ngokubambisana naso isiyalo ukuthi benzeni babandule nofana bathwasise ini abatloli ekutheni ukuthi thina sifuna incwadi ezinjani ehlangothini lani le-children's literature, so that ini abatloli bakhona ukuthi nabayokutlola umuntu sekane-guideline uyazi ukuthi okay ngisebenza phezu kwalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ngiyathokoza. Okay. Ngiyathokoza baba uWilliam Jiyane kwependulo oyinikele uma yebo kunjalo. Kuba ne-criteria nami ngelwazi lami enginalo ukuthi i-basic education ngonyaka ikhipha i-document echo ukuthi mhlamba abotishera bangaselecta incwadi ezinjani ukuze zifundiswe ngaleyo minyaka leyo ezabe ziprescribe ngazo. Kodwa ke into engifuna ukuyazi ukuthi do we have enough na, but ke waveza umama uNcedi wathi one of the challenge ekulu indaba yokuthi incwadi azikho, very scarce. Kusho ukuthi ngingazi ukuthi mhlambe do we have enough books lezi zabantwana na, or njenge Puku Foundation into eqhakathekileko ukubana ke basisize mhlambe nabanamandla ke bathintane nomnyango wezefundo ku basic ukuthi ke bagcugcuzele ukuthi kube khona nabatloli bagcugcuzele ukuthi incwadi ezikhe zigadangiswe zipublishwe ukuze zikwazi ukutholakala enkolweni. Ngingazi mhlambe bonyana usesekhona nombuzo lapha kuma QA nalapha ku chat ningatlola nangabe ukhona ofuna ukutlola lapha ku chat. Sihlalo ngibona isandla lapha ku Emily Mahlangu kuma attendees. Okay, ngiyathokoza baba uJiyana ngoba njengoba nangishare engcenya ngibona isandla lapha. Okay, ngubani uEmily? Yeah. Kubani isibongo Emily? Emily Mahlangu. Okay. Siyakwamukela Emily Mahlangu locha dade. Hello, hello Emily. Hello.
Okay, ungathi mhlambe asimbuzwa. Emily, usesekhona? Nangabe sekakho. Hello? Puku official, maybe can you unmute his mic? I'm not sure whether maybe it's microphone. Okay. Hello. Yes, Emily, thank you. Losha tat njani? Siyavuka njani? Ivukile mama, siyakwamukela Emily. Mahlangu ngazisho bonyana ungubani wakuphi noma ke sesihlamba khambile ngendrima. Ngiyathokoza ngingu-Emily Mahlangu. Ngibereka ngelimi lesiNdebele kwa-Pan South African Language Board. Angazi ukuthi kule nkulumo abantu bakwaPuku bazokuba nesikhathi sokuthi bakhulume na ukuthi kuhle umnqopho wewebinar le kuyini, and then sikhona ukubona ukuthi si collaborate kanjani si-Pensalp, i-NLB namanye ama-structure or ama-stakeholder wesindebele ukuthi sikhona ukuthi sibone ukuthi sithuthukisa kanjani incwadi zabantwana, children's literature enkolweni nema-library. Ngiyathokoza ba. Okay, ngiyathokoza ma'am, ngiyathokoza. Do we still have our officials of Puku here? There was a question. Hello, Miss Katleho Habashane. It's Haley here. Yeah. Yes, there was a question here from Emily Mahlangu. I wanted to know that what is the purpose of Puku Foundation in order maybe to have a collaboration or to work together with as a Pensalp, to work together in order to develop these foundation books. We can put that to Eleanor. Hello, Emily, will you be able to answer the question? I'm not sure. Hello? Hello. Hello, are you able to hear me? Yes, I can hear you, ma'am. Okay. Enkosi kakhulu. I'm not going to try and talk isiNdebele, but I must say I'm very excited as someone coming from a Zimbabwean Ndebele background, how much I'm able to understand of the conversation. So I just wanted to respond. Yes, definitely we are going forward with the collaboration with Pensalp. And I must also mention ILIFA, which is Indigenous Language Initiative for Advancement, which is a community-based organization. So we will go ahead, but Puku has a catalog project, which I have sent a message about, to develop catalogs for ECD and foundation phase in all the indigenous languages. And I must say that the presentation by Ubabu Gianni has really affirmed what we have seen as a problem, that when we don't have proper catalogs in our languages, we are left floundering when it comes to choosing books. We have very qualified, capable, and passionate people who are able to select these books and make life easier for our teachers, our librarians, our parents, by producing catalogs. We've already produced one, Iqhaza, of the 100 books, and this has been chosen by a highly qualified editorial team. And we have worked with Bbaibbeleionef on this. So this is a pilot, and we will report back to you on the progress of this pilot. We will also be reporting it on the Puku website, which is www.puku.co.za. So I think by next week, we will have information up on the Puku website. But the practical problem that we will pursue going forward is to develop that catalog in all the languages. So we will touch on that. Thank you very much. Okay. Thank you, Ma'am Elone. Thank you very much. Ma'am Emily, are you satisfied with the response? Hello, Emily?
I'm not sure what time is that. Okay, no siyathokoza. Hello. Sihlalo sibawe ku executive director ye Puku ukuthi Yes. akafake isiNdebele neSwati mhlambe ngasenani in their next pilot. Yes. Njengoba sebathomile nge-pilot project yencwadi zesiXhosa. So singathabela kakhulu lokho ke mama Msisulu nani ngaqalela kakhulu because isiNdebele neSwati because zisengozini yokuchabalala nangekhe zaqayelelwa kube izibekwe ku priority. Ngiyathokoza chair. Ngiyathokoza babujiyana ukuveza indaba eqhakathekeleko. Ma'am Elena, are you still there? Yes, I'm still here. Thank you, Mama. Mr. William Giani was raising the point that if possible, that isiNdebele and isiSwati should be part of the pilot project, since that we know very well that, those languages, we are in a disadvantage, because of we are afraid that those languages might come to an end. So as part of the foundation, you will be the one who will be able to assist us in terms of developing, these languages. We'll be happy if it can be taken into account. Yebo sizwile, and we will definitely, I think we will today, the discussion today has really inspired me that we must speed up the process somehow and make sure I think resources are a problem. Puku, we've had a lot of volunteers, but we feel that for our languages, we really need to pay language practitioners. And we want to avoid volunteerism, but in this instance, to speed up the process, we may have to, I think we will be in touch and we will have a conversation on how to make sure that it happens sooner rather than later. Thank you. Siyathokoza, Ma'am Elena. Into ekulu umnqopho omkhulu lapha kuthuthukisa amalimi ethu ngombana njengoba nakade sengithwile bonyana umthende uhlaba usamila ligotshwa lisesemazi yonke into fanele ithome ekhaya ichinge esikolweni ku foundation lapho umntwana azokufundisa khona ngento ayibonako. Ngingazi bonyana khona nje 23 minutes past 1 ngingazi ukuthi kusese khona abanembuzo lapha kuma QA kuma chat or nangu Mr. Buti Giane Mbandreni baba isikhathi ngesakho. Yeah, ngithokoze baba uMkwena. Mina kwami sekungezelela mhlambe kilokho eselekukhulunyiweko. Ukhunyeke mhlambe engakeki ngikutsho ukuthi mhlambe engisigaphasinyana kwesihloko lesithi isikolo nomthetho welimi. Okhunye ukuthi ekutheni ukuthi isiNdebele sisikhona ukuthuthuka kuhle naphasa apha nomntwana ophasi le alangazelele lesikhule sibe sikhulu akube nomthetho lo mhlawumbe ukatelelako ukuthi inkolo lezi zama model C nama private school lapha nakungenzeka ukuthi kunabantwana besiNdebele lapho kuye ngokuthi kufundiswe isiNdebele la. Enokhunye mhlambe engifuna ukungezelela iphuzo elinye ngelokuthi phasa phanyana kuma grade R ngathi nalapho kulapha ngathi ilimi lilahleka kudlwanyana nofanele ngikulisa akube nokuthi mhlambe lapha kuma grade R apha emahlelweni sikhuthaza abantwana ukuthi balalela amahlelo wabantwana lapha emhathweni okhunye nakumabona kude angathi isasalela nakhona ukugandelela ukuthi phezeke mhlambe lesiNdebele sibe khona amahlelo wabantwana abe khona kumabona kude lapha abantwana baza khona ukulalela. Okhunye amahlelo lawe lafana ngwamasondo kulesiNdebele nafana ngene ngosondaga indatshanyana lezi abazikhulumako zehloko eziphathelene nezesondo phezinda
indatshana zehlokwezo bazikhulume ngelimi lesiNdebele. Ene okunye pheze iBhayibheli lesiNdebele kade nyana seli ikhona kodwana mhlambe nalapho kuzakufanele ukuthi ke kukhuthazwe nangemasondweni apho ukuthi ke kusetshenziswe iBhayibheli lesiNdebele ukuthi nokuchumayela ngemasondweni apho nakhona kusachumayelwa ngelimi lesizulu. Pheze nangokufunda iBhayibheli lesiNdebele le bayibekele ecadapha kufundwa isiNgisisa. Kukhunye ke mhlambe ngifuna ukuthi ke ngikubeka lapho ke ngibone ukuthi amanye amaphuzu ngimaphi. Okunye ke pheze abalingani sebakukhulumile njengengoma ukuthi nofana imhlolo abomuna unothembi unothembi mkhwebane lokhanyana nakufundiswako mhlambe nofundisa abantwana ingoma emazingeni aphasi ukuthi bavume ngesiNdebele pheze ngakwelinye ihlangothi uyabakhuthaza usesephasi ukuthi nanyana sele babavume kungabi izingoma lezi kuthola ukuthi mhlambe azinalimi lesiNdebele khona nemigwalo nawo ukukhuthaza abantwana ukuthi kube nemigwalo ubasesephasi le mhlambe imhlobo yemigwalo ukuthi imigwalo yesiNdebele iyahlukaniswa ukuthi lo umgwalo nje ugwalwa ngasikhathi siphi uyabakhuthaza nalapho ukuthi esikhathini esizako isiNdebele singagcini ngodorhotere uEsther Mahlangu kuphela kube nabanye aboEsther Mahlangu kube nabanye abonothembi mkhwebane ababa khona abazakuba khona lapho ngokulokuza. Okhunye kufundiswe namabanga incwadi ezihlolwako zifundise ngamabanga wabantu abakhulako ukuthi umuntu esiNdebele napha siyahlukahlukana kunomntwana siyagula nawusuka lapha ezingeni uyakiliphi njalo njalo le izokukhombisa ukuhloniphana nasichinga phambili. Ngiyathokoza baba uJiyana ingezelelo lakho baba lihlaba ikomo. Into yelimi ngoba vane bayatsho abahubhululi nabatloli bonyana ilimi ngekho walihlukanisa nesiko. Isiko nelimi nekolo into yinye. Ke ngabuveza ekuthomeni ngendaba yamazwe aphesheya, amazwe afana nabo-China, amazwe afana nama-European la uthole bakhuluma khona isiGermany, amazwe afana namanye ukuthi abantwana babathoma phasi babafundise ukwenza imali ngelimi labo, hayi ukuthi bakuthoma ukufunda isikhabo ngesikhathi sebasema-university. Manje njenga-foundation enjengaboPuku zinhlangano ezigizo esosinceda nohulumende bonyana amalimi la akanikelwe imali efaneleko elinganako ukuze amalimi ethu akwazi ukuthuthuka. Nangabe isiZulu basinikela 16 billion, nesiNdebele naso basinikele 16 billion, neSwati naso basinikele 16 billion. Ngiyathokoza. Ngingazi bonyana kusesekhona ama-panelist wethu lapha nangabe khona unombuzo lapha kuma-QA. Ukukhulumela ihlangothini laka nomzana Sihlalo unomzana uButijiyana. Yes baba. Uveze iphuzu eliqhakathekileko. Bengingathanda ukuthi nibukele nasi clip engiyisharako nje okuyinqopha mlandu esiyenzileko kusukela umnyaka ophelileko ehlangothini lokufakwa kwesiNdebele kubopopayi nakumama-pets itakalani sesana. Okay. Akusingimi kuyophuma njani and nasi khambile iclip le ngiyibona. Okay. Aha ngiyathemba bona nizwele. So ke kunomsebenzi esiwenzako nakanjani yathoma ukudlala ngasikade ngoJuly veke yokuthoma ngo 3:30
ngabolosine SABC2. Siyathokoza baba uJiyane, siyathokoza ngeclip osivezele yona. Izokudlala ku SABC2 mhlana kuzimalanga mangaki? Ukuthoma ivekeni okuthoma ka July. Oh, the first week of July. Okay, thank you. Siyathokoza baba. Ukhona umama uMncedi ngakhe ngambona phakamisa isandla naye. Mhlambe kukhona akufuna ukusivezela khona. Mamunduli usesenathi? Mamunduli usesenathi? Okay. Ngibona ngathi akakho. Okay. Ngingazi mhlambe kusesekhona abanemibuzo from la kuma QA, angiboni litho imibuzo lapha. Nisesekhona ama panelist wami? Babu Mtimu Sakhona. Ukhona? Ngikhona ba. Mamu Emily Mahlangu sesekhona? Mr. Buti Jiyane sesekhona? Ngikhona baba uMkhwe. Ngikhona baba uMkhwe. Siyathokoza. Ngingazi mhlambe kusesekhona engahle nifune mhlambe case njengoba siselele ngomzuzu ngoba kuhle sifanele sivale ngo2 o'clock if I'm not wrong, but I think our official of Puku will inform me, will direct me in terms of what time we're gonna close, but officially we are supposed to close at 2 o'clock. But if is there any other things that maybe we can add or solve or whatever, we'll see. But ama challenges is ngoba ke sawaveza akhona wona into ekulu ukuthi senzani ukusuka la ngoba ama challenges wona akhona njengendaba yokupublisha kwencwadi. Incwadi azikho ama study material into okuthoma leyo. Mr. Zia, Babu Jiyane, have you raised your hand? Iye ungaqedelela ukukhuluma mhlambe. Okay, bengithe mina ama challenges wona akhona njengoba sibeseni wavezile indaba yokuthi ama study material we foundation phase. Number 2, indaba yabo teacher, uthi abo teacher laba babanduliwe na? Babandulwe ngefanelo na? That's point number 2. And nengi na bakhona na? Njengoba na umama uMncedi kwaveza ukuthi sebangasema abanye bathatha utishera ngesibongo bamfake lapho ekubeni akakaye university ukufundisa umntwana ngesiNdebele nokuthanda isiNdebele. Kuba ama challenges lawa araiswe namhlanje. And then ke nokhunye ke mhlambe ke okuzakunande kuveza. Okay, ngiyathokoza. Ungangena Babu Jiyane? Talo ngithanda just ukuveza something ukuthi ama webinar anjengala iPuku nePensalp neILASA bangazi bonyana the other association abarakele phambili bawenze and ke silinge ukuthi siyawa promote ngendlela yokuthi sibe nama attendees amaningi khulukhulu ehlangothini labantu abasebenzisa ilimi, ngikhulumela ama linguists, ngikhulumela ke abafundisi enkolweni and other lecturers in other universities, so that advertise promote enough ukwazi ukuthi ke lapho kulula ukuthi kube sibe nama resolutions ane weight yokuthi ke mhlambe ke siyazi ukuthi action plan nje ukurakela phambili ukwenzana ngombana ke it will be fruitless and meaningless ukuthi sibe ne conversation le sihlalo ikhisibe abantu ekufanele bezwe abekho 1, and then 2 abantu abanamandla ukuimplementa izinto abekho. Ngikhuluma ngama policy developers eminyangweni yombili, ama critical reviewers wencwadi layo yabona. So I think in the next webinar we need to look at that critically, that we have all
concerned parties so that we negotiate this thing and then see nama resolutions going forward. You know, of which one of my wishes and dreams, for example, go higher education sphere, as lecturers, we have to form a forum. Lecturers that are teaching isiNdebele form a forum. Ekuthen ukuthi isiNdebele siqale sisithuthukisa njani. For example, ekuthen ukuthi we develop literature ezokusetshenziswa enkolweni ukufundisa abantwana ukuthi bakhona ukufundisa nangayo enkolweni zamabanga aphasi. And again, for example, ehlangothini lePensal bengathanda ukuthi mhlambe ke the chairperson or the committee okana eqalelele the literature development nayo mhlambe ibakhona in such deliberations. You see, njalo ke kuba lula ke sihlalo ukuthi siba ne checklist ukuthi okay, no iwebinar le umsebenzi wayo physics leyo ngilo sekune forum ema university yama lecturer wonke bese ke kube nemphakamiso ukuthi Pensal izogijimisa khulukhulu ehlangothini lama policy ngoba umsebenzi wawo kulokho khulukhulu ukuthi ama policy la ayenzeka ngikuphi abazokwenza ngilokhu nalokhu abo teacher enkolweni bazokwenza njalo njalo. I think kungaba nalapha isiya khona ngoba na ke siyaba na imhlangano sihlalo siyaba na imhlangano minengi kodwa niphelele lapho. I would really appreciate it ukuthi mhlambe next time si promote iwebinar le sikwazi ukufaka nama students or nema university njalo kube ne conversation, a rigorous conversation ezosilethela inqubekela phambili. Ngiyathokoza sihlalo. Siyathokoza baba uJiyane, siyathokoza baba okuvezileko. I think the most important thing ubaba uJiyane akuvezileko la bekade ngikhohliwe indaba zama. I think that one is for the Puku officials to consider that next time when they organize something, they have to consider authors, abatloli, and also the critical readers, those people who are approving books, maybe or whatever, from the basic education, and other stakeholders like ama language practitioners. Because njengobana asho ukuthi uJiyane siyayenza imhlangano but uthola ukuthi at the end of the day, you know, there's no progress. So in order for us to kube ne progress, kufuneka ukuthi sibe na all these structures together. Uthola ukuthi nasikhuluma kuba khona into eya phambili. That's very important. Ngoba siyazibonyana ukufundisa komntwana esikolweni obviously kufuna utitshere, but ngaphambi kokuba umntwana afundiswe kufanele kube nencwadi, incwadi ezabe itlolwe phasi, ezabe ipublishiwe, ezabe kunama critical readers njalo. Ngiyo into eqhakathekileko lokho. Ngiyathokoza baba, ngiyathokoza. I'm not sure if is there any other question from our panelists, or is there any suggestion? Since, well, let me just check from Mamumneti. Can I? Yeah, ungangena mama. Siyathokoza. Thokoza. Lapha uJiyane ubeke iphuzi lemkhatsho lokuthi imkhatsho fanele ibe nemidlalo nentori indatshana zabantwana abancane. Mina ngithi nginombono ukuthi enkolweni abuyiswele imkhatsho le yayikhona ekadeni ukuthi kube nesikhathi la kuba nemkhatsho khona ngeklasini ivulelwe abantwana bezwe indatshana zabantwana bangeklasini. Lapho senza iskill sokulalela nani nokufunda nokuzwa ukuthi umntwana lo ulalele bewazwisisa na. Then utitsher nakazokubuza umbuzo uzabe alalele aphendula into le ayizwileko. So skill sokulalela. Ungathi umbuso ungasirhelebha uthumele imkhatsho leyo ngenkolweni, then ikwazi ukuthi isirhelebhe ebantwaneni laba abancane.
begodi ngithanda ukuthi emgadangisweni lesigadangisako le translation ukutranslate lokho sihlalo ngangifakazela bakunikela incwadi yesingisi osuyitranslate esiNdebeleni kunamanye amagama ozovela uweqe ngoba ungawazwisisi so ilwazi leli elingapha ngesingisini alisezi lonke liphelele ngesiNdebeleni so siba nenkinga leyo kungaba njani ukuthi nakwenziwa into yonke imhlobo ihlale phasi omunye nomunye enze ngendlela ayizwisisa ngakho ngesikhabo hayi ukuthi ayithathe komunye umuntu ayenze yakhe ngoba amanye amagama akusingiwo so manje nje uyafaka ukuthi angithola imali nakube kunemadlana naso into esibulalako yabawa ukuthi ke senze njalo thokoze sihlalo sami nakho okunye sihlalo ngaphambi kokuthi ngitsho sihlalo nginenkinga ngama-publishers ngisatsho nanje noma ngifakazela ngithengisi mara ngiyabeka kunencwadi esayibhala kwa-Oxford namhlanje ayikho enkolweni ngoba umbuso ungafuni ukuthenga incwadi yaba umbuso othengana incwadi abantwana bakwazi ukufunda abantwana bakwazi ukuthuthukisa ilimi siyathokoza thank you Salo ngiyathokoza mamncedi ukhulumile kuzwakele I think the officials of Pukus are there they are listening the challenges that we are facing as indigenous language practitioners ukuthi some of the thing into le ayivezile umamncedi endaba zama publishers you'll find that there are books ezikhona zipublishiwe incwadi but the problem is that our government from the Department of Basic Education abathengi incwadi ngiyo i-challenge le ekhona leyo ngiyayazi nami from the school level sikhathi ngisasengutishera before ngizoba i-lecturer lento leyo siba nomraro omkhulu leyo ukuthi i-basic education ayithengi enough incwadi for abantwana leyo kuba i-problem enkulu ngoba zikhona ama-publishers uqinisile umamncedi athi kunencwadi esike sapublishwa lapha kwa-Oxford uqinisile zazikhona incwadi lezi zikhona nanje ngiyazikhumbula but sinomraro onjalo enye into ekufanele ukuthi isetshenziswe i-media like for instance SABC kufanele kunendima ekule kufanele idlale ekuthuthukiseni amalimi ethu because always kuzoba mraro nangabe abantwana bethu especially abaku foundation phase bazokuthi nabavulela i-television or i-radio then balalele abo generation ungazi ukuthi generation le ithini or balalele ezinye izinto abangazizwako zakosozizwe that is totally wrong fanele kube nama-drama wesiNdebele ku-SABC fanele kube nengoma zesiNdebele ku-SABC kufanele kube nama-presenters njalo njalo lezo zinto lezo ngizo ezithuthukisa umntwana ngoba angekho ufundisa umntwana ngomrhatshi ku-foundation phase angazibonyana umrhatshi uyini nakathi uvulela i-radio uthola kune-Metro FM ekhuluma ngesingisi i-problem isuka ibe lapho all right ngingazi-ke ukuthi mhlambe ke kukhona okhunye ke mhlambe ke it's now towards 1:45 let me just check from la kuma QA okay angibona ama questions la let me check okay I think if okay let me just check no questions okay ene okunye mhlambe ekufanele ukuthi njengePuku into efanele bayiqale indaba yokuthi vele amalimi la athuthukise ndawonye ukho wakuveza angisakhumbula ukuthi uJiyani or umamncedi na uveze ngendaba yokuthi indaba yokuthi mhlambe amalimi la fanele atreatwe ngokulingana ngiyazi ukuthi sisesene challenge enkulu ukuthi amalimi la akatreatwa equally so that's the main problem I don't know what is the reason behind that
ukuthi mhlambe or maybe ba checka ukuthi lawa kunamalimi mhlambe abayi majority or kunamalimi abayi minority, but ke when we check our constitution, i-constitution ithi wonke amalimi ayalingana. So leyo ke kuba i-problem enkulu. Hello? Yeah. Miss Evelyn Ncedi, usesekhona ufuna ukusho ma? Hello? Okay. Uyangizwa? Iye ngiyakuzwa. Bengingakabi ukuba neliphi iye. Okay, siyathokoza. Okay, siyathokoza. Yino le bekade siba ne challenge leyo enkulu yokuthi amalimi la nangangatreatwa konke ngokufanako, singakwazi ukwathuthukisa amalimi wekhethu wonke ngokulingana. Kodwa nangabe kuzoba namalimi amanye uthola ukuthi mhlambe wona abhekelwa phasi, then kuba mraro bonyana siwathuthukise. Nangaqala bonyana iAfrikaans yathoma njani? Yathoma banganalo ilimi. Bebanganalo ilimi leAfrikaans. Bathatha bos German bahlanganisa, bathatha bos Latin bahlanganisa, bathatha bos English bahlanganisa ngoba bebanesekelo lokuthuthukisa amalimi abo. Manje siyabawa nePuku Foundation ukuthi nabo babawe kuhulumende bangasabi ukuqonda ku basic education. Umnyango wemfundo wesekelo bonyana babawe imali ezonceda kakhulu ukuthi kudevelopiwe ama-study material for our children. I am not sure whether can I maybe mhlambe sizo. Hello? Hello, Ma'am Ncedi? Yes, ngiyakuzwa ma'am. Hello? Hello? Ngiyakuzwa. You can ungakhuluma. Hello, Ncedi? Ngiyakuzwa. Yes, ngiyakuzwa. You can speak. Yeah. Iye, ungakhuluma ma'am. Yeah, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa Salo. Ngiyakuzwa. Yes. Yeah. Ungakhuluma? Siyakuzwa ma'am. Yeah, Salo. Lesibawo ne? Yangizwa ngithi? Ngiyakuzwa ma'am. Yeah. Bengiba ukuthi iPuku nayingakhona ize ngenkolweni izosivakatshela naye izibonele into le izinto esilila ngazo lezi. Izabe ibereke khulu enesihlalo babe nawe nabezako. Okay. Wena uyawazi umthako wethu. Ngiyabawa abeze. Nakulimi lona ngiyakuthembisa mfo Salo lizokuthuthuka. Nathi kebehlele ngenzasa bangapheleli ngaphezulu apha. Kebehle bashinge ngenzasi kebazosihelebha. Sithokoze Salo. Ngiyathokoza Ma'am Ncedi. I think the officials of Puku they understand or they hear what we have said, that Ma'am Ncedi has suggested that if Puku can come and visit to some of our schools or majority of our schools from the basic education, really indeed, they will be helpful in terms of assisting our children and have a look and check of what is going on in our school, the challenges that we are facing. I think lokho ngizaba reportela nakhona ukuthi kungaqhakatheka kakhulu ukuthi ke sisivakashele. Iqiniso lelo mama, njengoba nathi silapha eUNISA kune policy lapha eUNISA le okuthiwa i-community engagement. Siyaye sikhambe siye enkolweni sokufundisa ama-student abafundi, sokucala nama-challenges abahlangabezana nawo, sicala nenkolo ukuthi mhlambe inkolo ngabe khona yini lapha abahlaka khona ngama-material namkha ngento zokufunda mhlambe ama-lesson nani sikwazi ukuthi sisize njenge-university. Ngiyathokoza mama, uveze ipoint enkulu. So it's a challenge now to Puku Foundation, you know, to go all over South Africa to visit the schools and check with what is going on. Thank you. All right.
Ngingazi mhlambe ukuthi kusesekhona sisalele imizuzu nje elithumi bonyana siuvale umhlangano. Ngingazi mhlambe kusesekhona but nangaba awukho ngicabanga ukuthi mhlambe sizawuvala umhlangano. Okay, I don't see anything up to so far. Yeah. Babujiyane. Yeah, Mandri. mhlambe ngokusaleleko. Iye, Ntokoze, mhlambe ngokusaleleko. Ekutheni mhlambe nami ngifakelele ngezelele. Ekutheni mhlambe sibe nabafundisi abaninganyana. Umuntu angathi mhlambe nakafike e-university lingothi obuningi abafundisi uthi umuntu kade uthoma ngekhoso yenye athi naqeda nabona ukuthi mhlambe ikhoso leyo mhlambe akakhona ukuthola umsebenzi kube lapha achuguluka khona athi ingcono ayokwenza isitifiketi sokufundisa. So uyabona ke ngokunjalo umuntu lowo kuhle kuhle akubonakala ukuthi kwangathi kade azimisele ngokufundisa isiNdebele. Thina ke njengathi sibotithere pensalpu yonke abantu abaqalene nelimi ukuthi nje ke sikhuthaza abantwana thina enkolweni kusakufanele ukuthi sikhuthaza abantwana mhlambe ema-grading lawo ke nje ukuthi ngebizelo lesiNdebele sibatshele ukuthi mhlambe nawufundileko uzaqina uyini ukuthi lithi isiNdebele sisathuthuka sisakhula kusazokuba nalokhu 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 sibakhuthaze ngalokho and enye into ukuthi umbuso nawo kudlala indima ekhona cala musikumetha apha ngathi botithere kunemadlanyana esecadanyana abanikelwa yona ukuthi mhlambe nawufundisa i-maths nawungayokufundisa endaweni enje ufundi emaplasini kunemadlanyana oyitholako nesiNdebele napha ngokuthi napha siyaxhayelelwa ngabantu nabezako ngilabo ukuthola ukuthi abantu bakhona umuntu akhona ukuthi sengidanele asengiyokufundisa isiNdebele ngizakwenzani ekutheni ukuthi sibakhuthaze ukuthi abantwana nofana abafundi abotithere ukuthi kube bakhona ukuyokufundisa isiNdebele akube nemadlanyana esecadanyana ukuthi umuntu nofundisa isiNdebele nofana ungayokwenza ibizelo lesiNdebele nase lokufundisa unemadlanyana enye abanikela yona mhlambe angazi ngithi kuse okhunye yini mhlambe kungaba sisombululo okhunye ungasiza ukuthi into lekhona ukulunga ukuthi kube nemhlangano mhlambe la kuhlanganiswa khona bonke kube makhosi kube amalungu omphakathi wonke umuntu othintana nesiNdebele lapha ukuthola ukuthi unetshisakalo yesiNdebele kube nomhlangano obizwako ube mkhudlwanyana nabafundi wonke kubiza imihlangano la kuzokuboniswana khona ukuthi ulimi lesiNdebele and okhunye kuthi ukuthathayilako yeah usazwakala Yes baba. Neminyangweni yakahulumende nakubomasipala apha sithi siba abantu abanzima njalo pheze simaNdebele sisoke sikhuluma ilimi lesikhuwa akhe kubeni nokuthi nanginemhlangano nangabe kunama abantu balapho bamaNdebele kuhulumende eminyangweni akahulumende njengabomasipala apha sikhuluma izinto zethu ngesiNdebele ihlelo lethu silirage ngesiNdebele nemitlolo isathayela lapha kahulumende imitlolo kahulumende etlolwako nawungenako ubona kugadangiswe ekutlolwe ngesikhuwa la akube lapha nangukuthi abantu balapho bamaNdebele kumasipala loyo nezinto zakhona zitlolweke ngesiNdebele ngathi kusesasalela lapho lokhu kuzokuvula amathuba omsebenzi nabantwana sizokhona ukubatshela ukuthi nawenza isiNdebele ungakhona ukusebenza nakwamasipala ube ngisolimi kuphi nakuphi ngiyathokoza. Siyathokoza baba uJiyane. Ngiyethemba ukuthi unendlebe uzwile namhlanje ma-panelist wama athandrekako ngaphasi kwe-foundation yePuku. Ngizokuthanda ukuthi the executive director of Puku Foundation Miss Elino Sisulu mhlambe asenzele i-vote of thanks sikwazi ukuthi mhlambe sivale i-webinar yethu namhlanje lapho sizokuthokoza khona Puku Foundation ibambisene ne-UNISA, ilifa, IBBY nama South African
Okay, namanye ama-stakeholders engakawabali nani participate-ileko namhlanje. Ngizokubawa ukuthi umam Elino nakasesekhona asenzele i-vote of thanks. Ngiyabonga, thank you very much. I'm very inspired by a very profound, significant conversation. And what we appreciate about as Puku is that there have been a lot of very practical suggestions and recommendations that we must go forward with. Thank you, Mantuli, for the invitation to the schools. Unfortunately, COVID, it's not possible to be moving around. That's why we need to make use of this technology to communicate and meet and plan and strategize. This discussion has highlighted the importance of partnerships. Babu Mkwena, you know that we do have a partnership as Puku with UNISA. It hasn't been made formal through the Memorandum of Understanding yet, but it is there, and hopefully you will help us consolidate that partnership going forward. Thank you very much. We've got our colleagues at ILIFA who really at grassroots community level do a lot to promote our language. And Ubabusi Tole, maybe the next discussion, he will be available for us. Pensal, thank you especially to Emily Mahlangu, who has been, without her help, would not have been able to organize this event and hold it today. So we really appreciate that. And finally, I must thank the National Arts Council, well, basically the Presidential Employment Stimulus Program. I must mention that without that support, we would not have been able to have these webinars. And the focus of the PESP was actually to create opportunities for work. And it has been for us as Puku a real pleasure to be able to pay our practitioners, African language practitioners. And we need to focus on this, and maybe that is a future discussion, that people need to be paid for working in their languages. Our people working in indigenous languages are not appreciated enough and not validated. And this is an important part of the decolonization exercise. So we really appreciate that opportunity, and we will work hard to mobilize the resources needed to get this work done so that we have these catalogs ready as soon as we possibly can, and that we're able to go forward with many of the amazing recommendations that were made before. So I just aim to thank you all. isiNdebele sase Zimbabwe City siyabonga lakusasa ungadinwa. Thank you. Thank you. Thank you, Mama Elena, the Executive Director of Puku Children's Literature Foundation webinar series. Thank you very much, Mama, for the work that you are doing for us as isiNdebele Nation. Yes, indeed. We also invite isiNdebele wase Zimbabwe. You remind me something? We invite them so that we can work together, because historically, isiNdebele wase Zimbabwe are from South Africa, our Ndebeles actually. So we'll love to work with them as well. Thank you very much. Thank you, siyathokoza kakhulu mapanel wethu. Mamu Mr. Butichiana siyathokoza, Mam Emily Mahlangu from Pensal siyathokoza, Mr. January Mtimunye siyathokoza kakhulu igalelo lakho nokuthuthukisa isikhethu, ukuthuthukisa ilimi lesiNdebele, especially isizukulwane esitsha sabantwana bethu abezako. Mam Evelyn Ncedi udlala indima enkulu, baba William Jiyana, baba ngiyazi bonyana sisayibambile lapha emazikweni aphezulu, asisizaneni sisebenzisaneni sibona ukuthi abantwana bethu abezwako, future generation, ukuthi bayokuphelela phi ngelimi leli, ngoba sifuna ukubabona balala ngesiNdebele, badla isiNdebele, bagida isiNdebele, bavuma isiNdebele, bambatha isiNdebele, njalo njalo. Siyathokoza. We thank you very much, all the partners from Abo ILIFA,
IBBY, South African Languages, Foundation Puku, etc. Mrs. Khabashane, thank you very much. And one of our lady, our technical writer that side, siyathokoza kakhulu kwamambala ukuthi nisisize ekuthuthukiseni amalimi wethu. I thank you very, very much.